zirna huanga chuan tunlai manro thara thuam laboratory ti kan clear hodona tunai khan tunlai thiam na manro thar ne na thuam atal tinkering laboratory chu government Mizo High School aizola honani a he laboratory hi niti ayok government of India flagship program pakhat atal tinkering laboratory atal innovation mission in akalpuyania cheng noi som mangin dinania atira din na mai ba ka hian anuwa cheng noi ni zel kumtin mu chunzom thei turania chumi nen chuan he project pumpui hian cheng noi som ni akengani Robtech Private Limited le Symphony Explorer Private Limited ten he project hi an enkola India Ram School sangkwa zanga zeta he laboratory hi bun ani dona zirlai noi somsari pangaten chortangkai tura chutani he laboratory ron boy pui tu Robtech Private Limited le Symphony Explorer Private Limited amithiam ten abun na hi anon thoka zirlai le zirti tu te po manro chi sang manchang kai dan tur le zirzui dan tur te an ko mu ngala tunlai science zirna atanga thlir chuan phurom tak zirti tu le zirlai te tampo thil thar zirna thatak le tangkai tak turani ti chiang takania hanbel chian deuh kan tumanga chubaka he laboratory honna te po kan thlir tel pa donani Mayanga when this on the pasare January sam ni som ni kadihan atal tinkering laboratory government Mizo High School mi hi thalai te thiam na an pen chona tura mason na kailo na tangkai takamana ni thailan du sak na nen be sei na nen lo takin an honge đấy gang room chung bút sa cũng tốt thế mày có rồi đấy nó có là mình muốn à còn nó hôn không thấy đủ đó đầu tiên là hôn thảm đầu tiên là có những cái đầu tiên là lộ đủ tôi à anh director giám đốc cô James nó đi thay MPS với nia anh số nói với mua hôn chút tập mình nói về hi anh nói mấy mà các bạn bây giờ high school này là welcome generation tin này madam bị tham quyเป็น principal giám đốc anh ấy thuộc anh số màคนเราคนคุยเถียเราไม่คุยว่าเอ๊ะไม่ว่าการลองตัดเสียต่อทีมดีพาร์ตเมนต์ละมั้งการออฟฟิศเราเจ้าที่เราเป็นเราไปสกูลเราบอกคุยเด็กเล็กสตูเดนต์อยู่บนตัดเด็กยิ่งสบายยิ่งสิวัยก็บุกเซลนี่อาตอนทิ้งก็เรื่องแบบที่มิจฉาเรามาสิบุญช่างช่างอ่ะมิสโต้ตัวนี้อ่ะini po hi sang hi so mo ta khan install to ra basic kan nia kan he pasal to swap ta to ram wa kan sa takin pa la moi ni ya na pala ka te aso la me ba a bin hi na so hi la thei la ba su mi chun zom zel chuan keinin wa kan chun zom pe ta he pasal sa kan in tan po khan kilo lo to dan te moi kui chun zom ni ta tu zom zom te me fil pe ka su mi ang chuan te ka to bin kan bo zu ya a mai ro su ni lo har sa mai kop mai ya transaction kan fail zai la bangin kan ti puting de thilo wa kan pe to te ban hiao to ni ama ro so to ba chuan ka ke to na zara ti hian a to tin na kan ro ta hi kan lo tak zeta ti chuan hei training ka sung in kan bo se ka sa kan bo se ya in really for all of in ti hian ka ti char voi da hian a hon hon a display kan thir ba ngin ka ka kan director ho ti kan ban sina kan ta te ka a kan lo bel lu tu man do ni a bel ko hi ma se kan ti so zera ma tang kai ta man thi kan bi se ya với lại hai report tối tết các bạn phải do na detail chung thì mình sẽ nó sẽ tự cái việc là về đi là qua cái initial stage hai kan ni ti ka với lại hai kan sẽ thấy có nghe ATL kan ti kan thì cũng là hai kan headmaster hai bạn sẽ to thì atal tinkering lab hi kum sang ti som kan ru ka hai niti oyo phongin an flagship initiative kan ya ta chonin I asu su tu beratan khanin aim atal
innovation mission and tia chumin hnuaiah chuan ATL hi a ran kal leh a chu kan sei thaleng ani ti ayo ko ma chumin hnuaiah chuan an flagship program atan AIM Adult Innovation Mission siama chumin hnuaiah chuan ATL hi AIM in an initial an flagship initiative atan ho tan asul su an ti lar na tan chuan ATL hi an ran hmang le ani enge a main goal a aim ber kan enge kan ti chuan no pang class 6 atanga class 12 hawin zirlai ten an rilru a enge thil thar siam chwa chak na te le idea an lo nei sa te an imagination te le enge thil an chik na an curiosity te an creativity te kha ho kha an thok chwa theina turin I he ATL hi set up ani a chuta chuan chung an thiam na a then chuan an lo nei phamei lo an lo nei mai lo theya chung ho chu an lo sor chwa an lo nei lo te po in an nei ani ti an sha theina turata na an lo sor chwa na tur huna tan te I khang an thiam na te an lo cultivate huna tan ti khanin I he ATL hi atangka ema chu mai ko bang chu ala nei lawa kan ngai to na kha ataka kan execute thei don chanin hun na poi mo a chu he ATL hi space I chumin hun na tan chan he ATL hi han thei ani a Chairman, Government Mizo Secondary School Principal, Itong Pui, in Media Cell, Education Department na kan auto puchong sa ma sa magram po po in Government Mizo High School, Zirkitu, Feltapte, engineers from Symphony Explorer and the Robotech, Mr. Arun and Risha, Veda, Kun Nangzong, Sumpe, Zabain, Dubai Bubuk Jawa, Kun Tatap, Maya, Kanani Bukom, Hello, and Takia, Kun Doite, Feltapa, Mo, Taka, in Lucian, Achang Kang Katini. Hey, ATL Chung Sang Ki, kalau orang bersih pun bahawa amal itu tinggi nak mau kampung kita pokha, amal cungin kalau mai tua, tuna ada berita ni pun, saya kan orang tahi, kalau mungkin dia report, film tak ni senakan terbaik tua kan teacher dia Achang innovation mission ni nak akhir tungte. Niti Aayog program hoya athil tum ang si takha kan chen ngai le in ka sia innovation ani sim khan thil la ngai lo ma ni ir ngai to chhuana chang ka thei tura he laboratory ni no complex stepping stone ni dikha kan shit ren bai kha ngai ka tiga abi takin tun mate ka nai tua kalunga tilen ang ren kop mai la project kan ho kha science atui halna amo thiam na sim literature po ni the kha nga tui hal kha zirlai te ye kan tu angai to ni science chuan kan nun cham kan na tam tak kan dam rei na tu te kan lim na tu te in pe china literature arts lampon machine mi zaril tak taron ko so kun thiam na alo chen china ko ver hi heng wa te hian alo moi te china ni khatem nu son na tur ko nga kan zirlai te ta na laboratory mai an mai tu na a kan shet phak bak thil lo la ummi lo an siam chua the na tu ril ru tu chân na tu ka he laboratory ni an ta a chu aro pui ka tia kan tu ma khan kan chian em azir ti tu ten thei to kan chu kha angai zirlai te fu turin science te technology te engineering te maths te khang kha stem kan na khan mania ir o ma ngai to chona nei turin kan ngai to na no ko te kan sen tir kha kan kai kha ngai le ni Government Mizo High School chuan adult tinkering laboratory thar changtlung tak mai an siama
he laboratory thar chungchang in zona hun toite kan ron nei don ani zona ma sabera chon he miss in lab hi engtiang a siam thenge in ni ti te le a siam na sum hi khoi change in mu ti kham hian chan sakta che kalome ATL kan te atal tinkering lab hi niti ayok howin 2016 na khan an flagship initiative atan khanin I atal innovation mission an siama chumi atal innovation mission chuanin an flagship initiative atan tho chuanin I ATL ang kanti ang chi atal tinkering laboratory hi an siam boka hemi lo po hi an initiative kha adanga thowa I ATL hi chumi singa pakhat chu ani a I heta niti ayok hnuaya changa kan mu ani ani chuanin niti ayok achang chuanin he lab siam tur hianin guideline shan big te ron nei an sia an nei em o siame school engpo in kan deal theya amai ro chu I a building te an run provide theilawa building hi plain area a chuanin 1500 square feet an mamoa amai ro chu hilly area Mizoram kan ti angti a hi chuanin 1000 square feet kha an mamoa chu baka chuanin internet connectivity te library te playground le attendance zirtir tu le no pang attendance te khata ang chi sang sang kha chu lo po chu guidelines sang sang an nei ve ani chu tiang nei tur po chuanin school te pona compound cha te pon nei ve ngai ni mo ani le I chumi fun an ron siam achang chuanin eng equipments te nge in nei the chi sang sang hi kan dong hnem le to ka bo in ya chang kan sei vek theilawa table and chair te chubaka chuan drilling machine mechanical work tools ang chi te chuan robotics ang chi te le soldering equipments te material te chubaka chuan 3D printer te khata ang le laptop te po kan donga projector te po chubak po chu soitur tam taka oma chu alang sar zwal de te ni e Nain kaming chu arlal rampuya niya class 9 zir lagani tuna kabulom hi 3D printer aniya chuan hei current ne na connect vekin ta hian ama che dan turang hen ama dan tu chang ne ta hian wa xz axis tiam ta chu 3D printer a up down a che dan khai ta chuan hei y axis anita chu hemi size zonga che dan ta chuan heta x axis som le ta chu a size zonga che chuan hei po hi kan lo ti zo che ni ta government high school ti ni ta chu heta kan print zo chen ta chuan amu hi ti mela hei hi plastic an manga PLA tin ta polylactic acid chu rong san o ma hi ta chun tunai chun var kan mang ta hei ya eng te po oma chu arong kha chu ki ma ni du dang khai ta chuan ta hian kan ti chan dan ber chu kan du dan ang takha tiang ang hi computer a emoi laptop an tia chu ta hian pen drive in emoi pin lu tin ta hian kan ti lu ta chon ta hian engemoni ver kha khami file kha wazong in ta hian kan lo muwa chuan khami kha a tho dan dik chuan hetiang thau hian hetiang ang deuh de pon save shan te pon ti thaini he chu kan ti chin to me kha ni ta chu ta hian run pin chuakin hemi khol hi ron ti sata chon tai plastic ang omang hi aron ti chuaka atira chon tian betin tian kan chuaka chuanin hei hi meter hei temperature somruk ani nga ya pa ngai taka tho tu chuan hei meter en lo temperature zatni ani ngai ta tlai amu tui taka aron tui chataka aron chua thei tu chuan hetia om hi kan la tam me ya hei chu mania kan lo ti deu ni to wangin alan dam po je deu to ni Coming to mal somtang hamten ya class 9 section A mi kan ni ka chanu hi Christine Lelrat Felin ya class 9 section B mi ni voinga hian air quality detector kanun sa kan ya he air quality detector hi
Arduino board atang hian a in connect chhuaka chuan hi a sensor ani a hemi hianin a bul hnaya air boruak hi a thianghlim lo detect tu ver ani a chuan heta hian aron in ziak zela hemi hi air quality detector nia hei hianin boraka bal kan mi na mu phak lo tekha hemi sensor hianin alo sensa chuan a borak hi a chisel a chachin hi chu za 0 changa 100 thleng hi ania chuanin aizola khan sikul pui kona kan hmu thea kha chuanin tukin jing khan somli ania chu delhi te kan en hi chuanin chathum hin peldeu tlang puya kan borak hi chu ala she sela hundang te ngai to chuan chung chu Coming to the Kamwani Nia, class 9 section AME Kani. Voina Hianin Arduino Uno le simple circuit mangin traffic light model kanon mudon cewa chuchu Arduino hi enge ni kan so masapanga Arduino hi open source hardware le software company project ni Arduino hi single board microcontroller kit te digital device yam nana an design le din ani Arduino board ho hian an design atan hian microprocessors le controllers ti sang an manga tan a board hi digital le analog input output pins sang equipped ani join yanin computer nen hianin computer hianin a program na oma hi computer nen computer nen kan zom ta join heti hianin allowing theya join traffic lights te hi simple robotic systems chata kan khutlang ta na changkai buksi ani traffic lights te hi machine te kan lo himjok zel theinan khovel hun sanga te cheu to Mizorama te ngei po khupui lun lai dewa te po to chuanin traffic lights te po hi district sanga te Mizoram te po hianin ombel theizel se enge sarkar po in traffic police te alak enge sum tam tak te po asen lo pha thei do na ni tikha karan sai do ni chuanin helaya alight endan hi asen engle ashing te hi computer atang hian kan ati zinin ati mon thei vek chuanin hei alai omza tu te po hi du za ada the ni kalome Coming to serial fak umi ania class 9 section dia kani kabulami hi David serial nun tuanga section class 9 section A ani start ben voina lo show to hi IR sensor ni tuna kan system mangi breadboard ni he Arduino ni chun he sensor ber chu ni chuan tuna hian tangka MMI hi system security thila te hian apoimo MMI chuan hei distance well mi local well hei intimate thil ru te kha local don cheta sei tuna hian buzzer hian atiri buzzer atang hian lo ringa chuan LED tanghan light hi aron engang chuan tuna hian hei tiang deuh type hian ani mai Coming to the Munsanga Nia, Kabulami Hill and Louis section A, Ami Vivek and Nia, Voinia Canon Post to security ultrasonic sensor Nia, security system for anti-takeover. Laptop changa command can command vegania, hetlaya, till engemo aron calzonin, allow reverselani. Hetlaya can tit can calzon bazar, le LED here, allow engzelani. Security system hi kan in le lo le chung ko ven himna tangka em ema
mi suale mo ru group local se hetil hi ana ro movek zela mitin hian kan mo ina changkai em em ni kaming chu lal nun thara ania section A mi kani kapula ka thian pa hi nguding liana ania ani hi section G ami ani voina hian STEM project khau in ma kanon chop chuak in kan lo hmu don chawani chuanin kan huang hianin model pali kan neya heng model pali te hianin gear changkai na te aron tilang ania kan hmu theyang hianin he thil hi naupang infiamna velami amusement park te po kan hmu thinanga hetiang vel gear man changkai na kanon ti lan na tur chu ani ta ni chuan ama saberin hei hi ta hianin gear pasari awma chuanin he gear pasari hi kan ti chet khanin asir pahni te hianin helai bevel gear kan ti mai hi avati chet le khanin perpendicular zone khanin motion kha aron thak danglam ani a heta kan hmu thei chu rotational motion kha linear motion in aron thak danglam ti kan hmu ni le heta kan hmuang hian hei hi a model ming chu hammer model ani a heta hianin force changkai na le friction aron lang chuadan kan hmu ni hetia kan han her hianin tubau khan helaya nail hi azu chua khata khanin force kan apply khanin helai friction helaya gear hianin geara nail kan da hi azu chuk khanin tlemin atit a delay dewa khami a delay tu kha friction ani a hetia kan han ti thak hian azu om thuk zel khan work done changkai na karon hmu thei ani chuanin hei ve thung hi chu engine piston engine ani a hetiang hi motora te two wheeler te po kan auma kan hmu thin in rin oma chuanin hei hi ana tho bera chu pressure englo energy pack ani a hei hi kan han on che khanin chemical energy kha mechanical energy khanin ain thak ta ni chuanin kan hmuang hianin helai che hi crankshaft ani a crankshaft hi a chet khanin helai piston te hi alo che ve ta ni dik taka chuanin helai piston hi chema satur ni amaro chu hetiang vela kan hmu dona wanghin helama hin power kan pe a heta po hianin a motion hi rotational motion a chang khanin linear motion a in thak ani chuanin hei ve thung hi chu dinosaur model ani a hetianga po hianin gear tho a hmang ani a hemi gear hi kan han ti vir khanin power kan han pe khanin ahma zong le hnung zong khan akal thei ani hei apaka khan lo khan tian ahnung zong akalin ahma zong akal theya I heta po hianin gear changkai na kan hmu thei ni heng voina kanon thil kan chhop chho te hi engineer lampang zirdu tan hian atangkai em a khol kan shet khol lampang te kan shet chian thei na ta na man ro changkai takani a gear changkai na te kan shet bel kan shet zau thei zel ata na changkai ani kalome Kaming chuming thantlo ania class 9 section B ami kania chuanin voina kan hu tuna kan huang hianin hei smart dustbin ania chuanin smart dustbin hi atho dan chu hetia power kan pek lu che khanin Arduino board a hen power khalu ta Arduino board tang hen power khatin lo in sem kolta chuan hetain ultrasonic sensor ma a sensor ma object shrim aung khanin khati khan ti hianin arin hongta chuan hemi in hong chung hi laptop le computer te traga set ania second thum chung in hong tura set ania chuanin hei a motor ania hei servo motor ania chuanin he servo motor hi 180 degree run in her tura set ania chuanin tikhanin heng ka set jong hi laptop
le computer vel tanga kan program khata hen a memory a hen kan thuna chuanin a memory a kan thun awang khanin tikhanin aron om thaita chuanin adang chu mangila hetiang hi a memory a om lo wang khanin aron in thong ve thei don lawa chuanin a program a kan comment ang khanin ti henin iron in honga sensor hi hetia kan tikhanin aron in hongta chuanin he smart dustbin kan hmu hi mun sang a hai mun changkanga le ram changkanga chuanin an hmang na sa to em tin kan school a po hian hmang ve kan tunga he smart dustbin hi kan school a po tangkai taka kan hmang thei ngai ka bai sai